Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Algeria abahitanwe n'inkongi y'umuriro ibasiye ibice binyuranye byo muri icyo gihugu bamaze kugera kuri 34 harimo abasirikari 10 nkuko bitangazwa na Minisiteri y'Umutekano mu gihugu. Geoffrey Mutagoma. Abazimya umuriro bagera ku 800 nibo bahanganye n'inkongi y'umuriro mu bice 7 bitandukanye by'igihugu nkuko bitangazwa na Minisiteri y'Umutekano muri Algeria. Abantu bagera ku 500 nibo bamaze guhungishwa umuriro wadutse muri ivyo bice. Inzego z'ubutegetsi zatangaje ko zatangiye iperereza ku cyaba cyawuteye. Agataho ubushyuhe bukabije bugera kuri °C 49 bukomeje kwibasira amajyaruguru ya Afrika mu mijyi hafi y'igihugu cya Tunisia. Muri Tunisia kandi inkongi y'umuriro yibasiye umujyi wa Melula. Ababibonye babwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko umuriro watangiriye mu misozi nyuma ukaza gukwira hirya no hino utwika ingo z'abaturage bahererwa mu magana bagahunga. Umwe mu bashinzwe umutekano yavuze ko bamaze guhungisha abarerwa mu magana babanyujije ku butaka cyangwa mu mazi hifashishijwe ubwato bw'abarobyi n'abarinda imipaka yo mu mazi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye hitangaje ibihano mu by'ubukungu ku basirikare 3 bo muri Mali barimo Minisitiri w'Ingabo. Bashinjwa korohereza no gushyigikira ibikorwa by'umutwe wa Wagner w'abacanshuro b'Abarusiya muri Mali. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru. Ivyo bihano byafatiwe intwazangabo zitatu zo mu gisirikare ca Mali nabo ni Sadio Kamara umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi afise kandi ubwene gihugu bw'Ubufaransa Colonel Alou Boy Diara na Lieutenant Colonel Adaba Bagayoko bombi bari mu gisirikare kigwanira mu kirere ca Mali. Abategetsi ba Amerika batangaje ko hari ivyemezo ko abo basirikare b'intwazangabo bagize uruhara mu bikorwa bigayitse by'umugwi Wagner muri Mali. Imitangazo yashizwe habona n'ubushikiranganje bujejwe ikigega muri Amerika. Brian Nelson icegera cy'umushikiranganje w'ikigega ajejwe iperereza ku bijanye n'iterabwoba n'amafaranga akoreshwa n'imigwi y'abagizi ba nabi yasubiwemwo avuga ko ingingo leta ya Amerika yafashe ku munsi wa mbere yerekana ku mugaragaro ko abategetsi ba Mali borohereje ugushinga imizi k'umugwi Wagner muri Mali mu kiringo c'imyaka 2 irangiye. Yatangaje ko abo bategetsi batumye abanyagihugu bageramirwa n'ibikorwa bihungabanya umutekano kandi bihonyanga agateka ka muntu by'umugwi Wagner. Ni mu gihe kandi batumye uwo mugwi ucukura amatungo y'ico gihugu ku nyungu zaco mu bitero ukora muri Ukraine. Amakuru hirya no hino arakomeje. Abantu 77 bakomerekeye mu mpanuka y'imodoka itwara abagenzi muri Afrika y'Epfo. Iyo mpanuka yabaye ubwo bisi ebyiri zagonganaga mu mujyi wa Johannesburg nkuko byemezwa n'inzego za polisi n'abashinzwe gutwara abantu n'ibintu. Oriane Itangishaka arakomeza. Igipolisi n'abajejwe iyunguruza y'abantu n'ibintu bavuga ko babiri muri abo bakomeretse bababaye cyane. Umwe muri iyo miduga yasekanye wari uwa kaminuza usanzwe utwara abanyeshure ubavana ku nyubakwa imwe ubatwara ku yindi kuri iyo kaminuza ya Johannesburg. Iyo byasekanye yari bisi yunguruza abantu mu gisagara. Umuvugizi w'amabisi Goodwill Shiburi yari yavuze ko abantu 5 bakomeretse bikomeye, ariko inyuma yaho igipolisi cyavuze ko babiri aribo bakomeretse cyane kandi ko bari mu bitaro. Igipolisi kivuga kandi ko abandi muri abo 77 bakomeretse bitaweho mu mavuriro atandukanye harimwo n'abadereva b'iyo miduga. Umuvugizi w'igipolisi cy'igisagara cy'akarere ka Johannesburg Xolani Fila yavuze ko amatohoza yerekeye ubusamazi bw'umudereva agiye gutangura bihweje ukuntu iryo sanganya ryabaye rikomeye cyane. Yamara Fila yongeye ko yuko icatumye iryo sanganya riba kitaramenyekana. Barakoze bagenzi bacu Oriane Itangishaka, Fidel Niyongabo na Geoffrey Mutagoma kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi batugejejeho. Nshuti zacu mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mujye no kuri wa@radioyacu.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter muradusanga kuri VOA Radio Yacu. Mukanya turajya ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari by'Afrika. Duhere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho abaturage bo mu mujyi wa Uvira uri mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bw'iki gihugu bakoze imyigaragambyo yo kutava mu ngo zabo basaba leta gusana imihanda yo muri uwo mujyi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Kubera iyi myigaragambyo imirimo y'ubucuruzi irimo amasoko, amaduka, amabutiki iri wifunzwe mu ibarabara nta moto
ikinga cyangwa imodokari byagaragaragamo kubera iyi myigaragambyo yateguwe na societe civile. Aho twagiye tunyura mu muhanda wa Mulongwe, Kakungwe, Monima kuri Kalimabenge, wahuraga n'abantu bagenda n'amaguru, abana nabo bakiniraga umupira mu ibarabara. Uyu muhanda ufite ibirometero 202 umaze igihe kirekire warangiritse, uhuza Kamanyola, Uvira ndetse na Fizi. Mafikiri Mashimango n'umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga yuko usibye imyigaragambyo bakoze bateganya ko guhereje kuwa gatatu nta binyabisiga bizongera kwishura imisoro. Twangiye ko mu rwego rwo kubwira minisitiri w'ibikorwa remezo ko guhereje kuwa gatatu buri bajaje, moto ndetse n'imodokari bitazongera kwishura amafaranga yo mu ibarabara kugeza umunsi bazakora imihanda. Ndabungwe Kisegedi ni umushoferi ukorera Uvira Bujumbura, yemeza yuko kwangirika kw'ibarabara rya gatanu bigira ingaruka ku binyabiziga byabo. Ibarabara ni y'ibinogo, ni rimwe amazi, imvura iguye amazi aba menshi, ibinogo mbese ni ukuvuga ngo ni amabuye. Ariko mugabo hariho amataxe tuza kuriha ku baroraje, tukariha amataxe kuri meri, tukariha amasiranse, ariko baje gusanga ibarabara ducamwo ibarabara ryapfuye. Twebwe dukoresha n'amamodoka ku kwezi turashobora kuja muri garage kabiri tukaje gukoresha amapine yose yangiritse. Ninazwe Pasi ni umumotari ukorera Uvira Fizi, twamusanze kuri Regideso ntiyakoze uyu munsi kubera iyi myigaragambyo. Bashimangira yuko bahangayikishijwe n'uko kwangirika k'uyu muhanda kuko utuma habaho impanuka myinshi. Kubera ubupfa kw'ibarabara urashobora gusanga umuntu arimo aragenda agahita agwa mu ishima atari yabonye, ishimu ndende cyane, agahita yinaga, wenda abakiriya n'ubatwaye ugasanga barakomeretse. Ibindi navyo harabwo usanga umuntu yinjira mu bitaro atarabyiteguriye kuko yibaza ko ari ububabare busanzwe mu kumva agasanga yarononekaye mu mubiri kubera amabarabara ari mabi. Kubwa Felix Serugayi, umwe mu bashakashatsi n'umusesenguzi muri aka karere, asanga imyigaragambyo ya buri munsi ari yo gushaka kwimenyekanisha muri ibi bihe Kongo yitegura amatora mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Imyigaragambyo yabaye hano Uvira nta bisanzwe niko bihora, ni metode nshasha abantu ba societe civile bakoresha ya populisme, gushaka kwikundishwa. Fete babonye umuhanda bawulanse depuis Bukavu, Nyangezi, Kamanyola, noneho bashaka kugira ngo bigaragambye ejo nimba banakoze umuhanda bazavuga ngo kubera imyigaragambyo yabo niyo mpamvu umuhanda wakozwe. Ufite ni populisme. Nubwo societe civile isaba ko iri barabara rikogwa, hari mu makaritiye hari impapuro zizwi ku izina rya tracte zashizweho n'abantu batazwi zavuga yuko zitifuza ko Minisitiri w'ibikorwa remezo Gisaro Alexis Muvunyi yaza muri Uvira gutangiza imirimo kuko bavuga yuko ari umunyarwanda. Ibyo ni gute babesha ngo barigaragambza kugira ngo umuhanda wa Uvira ukorwe, barangiza bakavuga ngo bashaka Minisitiri Gisaro kandi ari ubazaniye umuhanda. Ndumva icyakorwa ubuyobozi bukure guhaguruka bukumvisa abantu. Minisitiri Gisaro n'umwana wa hano nimvukire y'Ubuvira, ise ahambye hano. Minisitiri Gisaro yabaye umushinga amateka wa Kerye cya Mubutu, ahambye hano kuri Sepake mu Gasenga. Nukubera iki batamushaka? Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Mwato wari wabujije imyigaragambyo nubwo yabaye, yerekana yuko iri barabara rigiye kubakwa kuko ari n'ikigo cyamaze gutsindira isoko ryo gukora uyu muhanda wa Kavimvira Uvira. Iyi myigaragambyo kandi ibaye mu gihe kuwa gatandatu ushize Minisitiri w'ibikorwa remezo Alexis Gisaro yatangije ibikorwa byo kubaka ibarabara rya Bukavu Kamanyola. Vedaste Ngabo, Ijwi ry'Amerika. Vedaste Ngabo urakoze. Turacyari rero muri Afurika y'ibiyaga bigari. Leta y'u Rwanda yatanze iminsi 15 ku bakorera ubucuruzi mu karere ka Rubavu muri centre y'ubucuruzi ya Mahoko ngo babe bakuyeho amazu bakoreramo. Ubutegetsi buravuga ko biri mu rwego rwo kwirinda ibindi biza bishobora gutera muri ako karere k'uburengerazuba. Gloria Tuyishime yadukurikiraniye iby'inkuru. Centre y'ubucuruzi ya Mahoko iherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanama, iza guhahirwamo n'abaturage bavuye mu turere dutandukanye tw'uburengerazuba turimo Ngororero, Nyabihu, Rutsiro ndetse n'abaturutse mu mpande zose z'aka karere iherereyemo. Bamwe mu baturage bemeza ko imaze imyaka isaga 70 ikorerwamo ubu bucuruzi. Kuwa kane ushize ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bitegetswe na Minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse Minema bwategetse ba nyir'amazu y'ubucuruzi muri iyi centre ya Mahoko ko mu minsi 15 baba bamaze gusenya amazu arenga 200 ahakorera
bikorera nk'uko abo twahasanze babitubwiye. Ni nyuma y'uko amwe mu mazu y'abaturage n'ay'ubucuruzi agiye hariho akamenyetso kagaragaza ko adakwiye kongera guturwamo cyangwa se gukorerwamo kuko yakira ubuzima bwabo mu kaga. Ibi biri ku mazu ari muri metero 10 hafi y'umugezi wa Sebeya. Munyaneza Vincent, umwe mu bikorera wari ufite inzu y'ubucuruzi aha muri iyi santere ndetse yari afite ibicuruzwa bihagaze agaciro k'amafaranga miliyoni 10 z'amanyarwanda, aganira n'Ijwi ry'Amerika yatubwiye ko iki cyemezo cyamutunguye ndetse cyamuteye ihungabana. Impamvu uyu muturage avuga ibi ngo nuko inzu yari ideni rya banki. Yewe nishuzaga ibintu bifite nibura agaciro ka miliyoni 10 kandi nari ndi muri Teveya kandi n'inzu nakoreragamo yari yanjye. Uyu munsi wa none rero mfite ideni rya banki ngomba kwishyura kandi iyo nzu nayitanzemo ubugwate muri banki. Ndamutse mvuye ahangaha nkagenda kwishyura banki byaba ari ikibazo. Uyu mucuruzi yatubwiye ko kurihira abana be amashuri ataba akibishoboye. Ikindi cya kabiri, abana kwiga urumva kiba ikibazo kuko niho ubuzima bwanjye bwose bwa buri munsi niho buri, niho mbyukira, niho nirwa. Mukakamari Olive nawe afite iduka ricuruza ibijyanye n'ifu y'ubugari. Ku myaka ye 70 n'imisago aribaza ikizamutunga mu gihe ntacyo akibashije gukora uretse ubucuruzi. Akarengane dufite ni uko hariya bagiye kwasenya naho twakuraga minerivara y'abana. Nkanjye murarona ndashaje, ni pasiyo nari nsigaranye, none nibahankura ndajya he ko bataturangiye nako kujya. Kuri umuturage we ngo Mahoko ni igihugu ku baturage bayituriye ndetse bayikoreramo. Mahoko ubwayo, Mahoko ni igihugu twese nabo twabona amaboko yasenya igihugu cyacu. Niho hatwubatse, niho hatugize, bafite umutungo. Muri make umutungo bafite utunze abantu benshi. Bivuga ngo nta muntu ufite umuryango hano uri mu cyiciro cya mbere, nta mwana w'umuntu ufite inzu hano wagwara bwaki. N'abana bacu aya mazu niyabarihira isura hano Kanama abaturage babo bafite ni Mahoko. Icyakora hari icyo bamwe mu baturage benda gusenyerwa amazu batekereza bakora mu cyimbo cyo kugira ngo leta isenye santere bamaranye imyaka yose. Icyifuzo dufite ni uko leta yacu ubumwe nk'uko ikunda abanyarwanda yareba uburyo ki idufasha ntituve mu santere yacu ubucuruzi bwa Mahoko cyane ko imaze imyaka myinshi hari. Ikindi igashaka uburyo kibungabunga ahasenyutse cyangwa hangiritse, hanyuma twongeye tugatuza tugashaka uburyo twiteza imbere cyane ko nta handi hantu twakwimukira dufite. Ubuyobozi bw'urugaga rw'abikorera mu karere ka Rubavu abaturage baherereyemo ntacyo bwabashije kudutangariza ku byerekeranye n'iki kibazo. Yewe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu nuko kuva ku munsi w'ejo kwimura abantu nk'uko biteganywa mu itegeko ngenga nimero 18 akarongo kaberamye 2007 ryo kuwa 19 z'ukwa 4 2007 byerekeye uburyo bwo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Biteganya ko bikorwa gusa habanje gutangwa indishyi ikwiye. Ubwo guverineri w'intara y'Uburengerazuba Rutegeko François aheruka gusura akarere ka Rubavu mu minsi ishize, we yavuze ko hari amazu atarasenywe n'ibiza ariko bigaragara ko yakira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Yemeje ko nta kindi cyakorwa uretse kwimuka ku bafite ubwo bushobozi. Hari amazu ubwabo yasenyutse ariko hashobora no kuba itasenyutse yasigaye ihagaze, ariko aho hantu ibiza bigarutse byagutwara. Abo rero bo bazimuka, twamaze kubona aho tuzarimukira. Abadafite ubushobozi leta izabafasha, abifite bashake uko bahava kuko ntabwo bajya kwiyahura n'ubundi ngo bagume ahantu n'ubundi batazaramba, ahantu batazaba. Gusa bamwe mu baturage bemeza ko baramutse bahawe ingurane z'amazu yabo y'ubucuruzi bakomeza akazi kabo nta nkomyi. Uretse abacuruzi, abaturage bafite ikimenyetso cyo kudatura mu mazu yabo bakomeje kwibaza uko bizagenda. Aba ni bamwe muri bo. Kandi sinzi niba dushobora kwimurwa tugakomeza kugira uburenganzira mu butaka dutuyemo no mu mago twari tusize. Aho rero ngo abaturage tunahagira imbogamizi kubera ko ntabwo waba wari utuye ahantu hujuje ibyangombwa ufite n'ubutaka burenga hegitari ngo wishimire kwimurwa ngo ujyanwe ahandi hantu uzatura mu buryo bubangamye n'imirire ari naho ukura ibyo kurya. Iki cyemezo kiramutse gishyizwe mu bikorwa, ba nyir'amazu bose baba batakaje miliyari zisaga 5 kuko umuryango umwe gusa kugeza ubu uhabwa agaciro ka miliyoni 25. Gloria Tuyishime, Ijwi ry'Amerika, i Rubavu. Urakoze Gloria Tuyishime kuri iyi nkuru. Kuwa kabiri w'icyumweru gishize umuryango w'abibumbye waburiye amahanga ko yakwitegura ubushyuhe bukomeye buzaguma kwiyongera mu bice bitandukanye by'isi kubera imihindagurikire y'ibihe.
ni mu gihe mu bihugu bitari bike bahanganye n'ubushyuhe buri ku rugero batigeze bagira. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Jean Chrysostome Ngendahayo, impuguke mu byerekeye ibidukikije, abanza kumubwira uko abona ibyatangajwe n'umuryango w'abibumbye kuri iki kibazo. Mu by'ukuri nta gihe tutabivuze, twakoze ibiganiro byinshi kandi n'uyu munsi turacyahamagarira abantu icyabo n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo igire icyo yakora, kubera ko ubwiyongere bw'ubushyuhe bugenda burushaho gukara. Rero ntabwo twebwe bitutangaje kubera ko ntabwo ari bo bonyine babibona, natwe ubwacu tugenda tubibona kandi duhamagarira amakungu kugira ngo bagire icyo bakora mu buryo bwihuse. Kuba muri aya mezi abiri arangiye cyane cyane no muri uku kwezi kw'indwi mu bihugu bitandukanye, haba ku mugabane wa Amerika yo mu buraruko, reka na Amerika yo hagati no mu manuko, mu karere k'Uburaya, akarere ka Aziya, akarere ko muri Afrika, akarere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi, habonetse ubwo rugero bavuga ko kuva batanguye gukurikirana ivyerekeye ikirere bitari bwibonekeze. Bivuze iki? Biravuga muri make yuko ni ibipimo birimo birerekana yuko ibirimo biravugwa ari impamo, kandi birimo birereka abantu yuko hari ingamba zigomba gufatwa, kubera yuko mu by'ukuri nubwo bivugwa kuva na kera, urasanga ingamba nyinshi cyane zagombye gufatwa zihera mu magambo gusa zitajya mu bikorwa. Ni ukuvuga rero yuko uyu munsi ari igihe cy'ibikorwa, bitaba ibyo ubwo murumva ingaruka zabyo mu bihe biri imbere, yuko hari igihe bitaba bigifite igaruriro. Muravuze nka mareta y'ibihugu bitandukanye ku isi n'abandi n'izindi mpande zose zijeje gufata ingingo kuri ico kibazo, ko basa n'abatagihagurukira bihagije. Ku bwanyu biterwa n'iki? Ku bwacu biterwa nuko hari ibintu bya geopolitike, kubera ko ibihugu uyu munsi bisigaye ubona ari bya nyamwigendaho byireba, ugasanga ikibazo kurengera ibidukikije mu by'ukuri nubwo bwose bakivuga, hakaba amanama menshi, hakaba abantu bakunze guhamagarira ibyo bihugu niyo miryango mpuzamahanga kugira icyo yakora, ubona ko aho kugira ngo bashyiremo amafaranga menshi kandi babe bagira icyo baterera, ahubwo bajya nko mu bindi bikorwa ubona bishingiye ku nyungu z'ibihugu bin'ibi. Ahangaha yenda umuntu ashobora gutanga nk'urugero, urebye nk'ibya bihangayikishije igihugu cy'Ubushinwa, ari nacyo gikunze gutera iyo myuka myinshi cyane mu kirere, cyangwa cyaba gihangayikishije Abanyamerika muri iyi minsi, ntabwo mu by'ukuri ari ibibazo byo kurengera ibidukikije, ahubwo urabona yuko ari ibindi bibazo bishingiye ku bukungu bwabyo. Aha rero urabona yuko ari ikibazo gikomeye cyane, ku buryo umuntu ashobora kwibaza igihe mu by'ukuri ibyo bihugu by'ibihangange bibiri kandi uyu munsi birimo bifite igipimo cyihariye ku rwego rwo hejuru mu kwangiza ikirere, umuntu aribaza n'iryari ibyo bihugu bizaza ku meza y'ibiganiro kugira ngo nabo bazabone uburyo ibyo bipimo by'ubushyuhe uyu munsi bigenda byiyongera kurushaho, aho kugira ngo bigabanuke. Nizihe ngaruka ico kibazo c'ubushuhe butera bwiyongera kiriko kigira mu bice bitandukanye vyo kw'isi na cyane cyane mu karere ka Afrika? Ibimenyetso bigaragara, ingaruka ziboneka? Ibimenyetso bigaragara byo ni byinshi, ngewe yenda nshobora no gutanga n'ikimenyetso kimwe gusa gishobora kuba cyaba ari ikimenyetso gikomeye cyane kigaragarira buri wese. Ni nk'ikibazo cy'inyamaswa, inzovu mu gihugu cya Kenya. Mu bihe bishize mwumvise umubare w'inzovu wapfuye kubera kubura amazi. Uyu munsi rero ukabona ko atari inzovu gusa, no kuvuga ko n'izindi nyamaswa zose zo mu karere zirimo zirabura amazi. Wabona rero uburyo yenda nka leta ya Kenya yafashe ingamba zo gukoresha amakamyo mu kujya bajya kuvomera cyangwa se bashyira amazi ahantu mu binogo hirya no hino muri parike, ukaba wakwibaza yiba nabyo ari igisubizo kirambye. Ubwo yenda ni rumwe mu rugero nari ntanze dukurikije nko mu karere kacu, ariko n'ahandi hose hirya no hino, ndetse nko mu bihugu bikize, twavuga nko mu bihugu by'Ubufaransa, tukavuga na hano mu bice by'i Burayi, hari imibare yenda ntabwo nayivuga, ariko hari imibare igenda yiyongera y'abantu bakuze cyangwa se abana, ubona nabo bagenda bagira ibibazo byinshi cyane kubera ibyuhe bwinshi bugenda burushaho kugera nko muri ibi bihe bya ete cyangwa se muri ibi bihe by'ubushyuhe. Ikindi rero navuga yenda cy'urugero rwa gatatu ni iyo miriro
imiriro igenda irushaho kugenda yangiza amashyamba ikangiza ibidukikije ukabona inyamaswa nazo zirimo zigenda zirushaho kugwa muri iyo miriro igenda iva hirya no hino hano mu Burayi muri Amerika muri Australia ahantu hose murabona yuko ubu bushyuhe burimo buragenda bukora bugira ingaruka zikabije hirya no hino ku isi. Biravugwa ko biko biragira n'ingaruka ku magara y'abanyagihugu nk'ubwo bushuhe burengeye urugero cyane cyane nk'abasanzwe bafite nk'ibibazo by'amagara y'abantu canke bamaze kugera mu zabukuru. Ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko yenda dushobora no kujya kure kuko navuze yenda abo bantu bakuze n'abana urumva ko mu bihe by'ubushyuhe habaho n'ingamba zo gukomeza kubibutsa gufata amazi akenshi. Ubu navuga ko hari n'abantu baherutse ngo gushyiraho yenda porogaramu cyangwa mu matelefoni harimo za porogaramu zigomba kugenda zibutsa abantu kunywa amazi. Hano i Burayi ni ibintu bitangiye. Ikindi kintu yenda nakongeraho yenda nko kuri izo ngaruka twavuga yenda nko mu rwego rw'ubuhinzi ahantu imyaka ishobora kurumba hakaba hari no mu bindi bice rwose badashobora gusarura abantu ubwo bakaba bakora ingendo ndende cyane kugira ngo babe babona n'amazi yo kunywa cyangwa se amazi yo gukoresha. Hari ingaruka nyinshi cyane mu by'ukuri kandi ubona zishobora kungabanya ubuzima bwa muntu. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Hakorimana Theogene uratumva? Ndabumva neza. Uri he? Ndi i Musanze mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda mu murenge wa Nyange akagari ka Muhabura mu mudugudu wa Ntese. Ufite ikibazo waza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza? Ngewe nari ndimo mvuga kuri ibi ngibi by'ubushyuhe cyane ugereranije nuko bimeze muri iki gihe. Ndavuga nka hano iwacu muzi yuko ari ahantu harangwa n'ubukonje cyane ariko noneho muri iki gihe hariho ubushyuhe burenze ukwemera. Ni akayaga ko twajyaga tubona usanga ntako izuba ririmo rirava cyane umuntu akabura hari bungira. Numvise umutumirwa arimo avuga nyine ingaruka ziza kuba se nkibaza nka leta zacu muri iki gihe ni izihe ngamba bafite ku buryo bashobora kuturinda iyi miriro ndimo ngenda mbona iyo mu Burayi na za Amerika n'imitera ase hari twebwe ntibishobora kuzatugeraho ugasanga bitubereye ikibazo tutarabashije gutegurwa hakiri kare. Abashimiye mwakoze cyane mumwishire mutumire. Ibyo bibazo by'imiriro ndumva nicyo kibazo cya mbere gihari kuko nzi yuko hariho n'ibindi bihe yenda imiriro yagiye iba muri ako karere ariko no kubabwira ngo nyine nko muri ako karere ka Musanze n'akarere nzi ko gakunze kugira ubukonje bwinshi ariko nkaba by'umwihariko narigeze gukora nanone ubushakashatsi yenda yaba n'ingaruka yenda navuga abo mu karere ka Musanze bashobora kwitega yenda atari n'ibyo by'imiriro gusa. Nigeze gukora ubushakashatsi ku kwiyongera k'ubushyuhe nibaza nti ese ubu bwiyongere bw'ubushyuhe ntabwo bushobora guhindura na geography ya malaria. Ububwira ngo nkimara gukora ubwo bushakashatsi mu karere ako ngako ka Musanze mu misozi miremire n'ubundi nta malaria nyinshi cyane yari hari ugereranyije yenda no mu karere ka Bugesera n'amayaga ahantu habaga hari ubushyuhe bwinshi cyane. Naje gusanga yuko haba mu karere kuri altitude cyangwa ku butumburuke bw'imisozi malaria naho ishobora guhagera nabyo nabo bashobora kwitega nk'ingaruka mu bihe bizaza. Nanone hakaba n'izindi ngaruka yenda z'uburyo akarere malaria ibonekamo cyane mu buryo bwa latitude no kuvuga aho kugira ngo isange muri Afurika gusa ahubwo iyi malaria nayo ishobora kuzagera no mu bihugu by'i Burayi yenda isatira za pole cyangwa se udusongero tw'isi. Ni ukuvuga ngo rero hari ingamba nyinshi cyane zishobora kuba zakorwa kugira ngo ayo maleta nayo abe yarwanya icyo kibazo. Ndumva yenda nabangeshejeho indi yenda tukazabiganiraho nyuma. Desire Shekesta ari ku murongo wa telefone batwumva? Yego ndabumva. Uri he? Yendi mu Burundi Ngozi muri province Ngozi. Ikibazo icyumviro? Ikibazo nacyumvise ariko ikibazo cyane ubwoba cyane mu gihe nagisoma tubona yuko tugiye kugira ikibazo cy'ubushuhe. Cyangira ikibazo rero cyane mvuga nti none se nka twebwe ngaha mu Burundi turi mu gihugu gikenye cyane ubushuhe se mu gihe bwadushikira twabyifatamo gute se ku mumenga byatugora cyane
ko turakenye cyane n'amazu tubamwo nta klimatizeri ishobora kuronka none se wabaho gute nico gituma naciye mvuga nti reka mbaze kumbure ukuntu twobaho natwe kandi ariko nagikurikirana cyane. Murakoze. Yenda kugira ngo ngire icyo navuga urumva ko nawe avuga ati turakennye cyane ese twabigenza gute nta climatizeri dufite ntaki mu by'ukuri iyo twiga ikibazo nk'iki ngiki cy'ubushyuhe cyangwa se mu bibazo bya environment muri rusange ntabwo twagombye kwibaza ngo ese mu Burundi turagira gute cyangwa twige ku kibazo cy'u Rwanda cyangwa se Kenya Tanzania n'ibindi bibazo kuko mu by'ukuri ikibazo cya environment ni ikibazo cyagombye kurebwa mu rwego ruri regional mu bihugu biri mu karere byose bikavuga biti ese twakora iki kugira ngo turusheho kugenda twikingira kuko nari maze kubivuga nk'iryo cyamba ryo muri Kongo ryononekaye ingaruka ntabwo ziba muri Kongo gusa ahubwo ziba muri ako karere kose izishobora kuba ku Rwanda ku Burundi na hehe hose icyo kibazo ni ikibazo cy'ingenzi bagomba kumenya uburyo bagombye nabo kwiba hari amashyamba bafite niba hari n'izindi ngamba nazo mu zo navuze nabo numva yuko mu by'ukuri bagombye kureba ndumva hari abayobozi hari ababishinzwe ndumva ari icyo ngicyo ndumva nta kintu narenzaho cyane kuko ndumva ari ikibazo kiri ku rwego regional aho ngaho mu karere. Murakoze. Undi ari ku murongo wa telefone ni Eric Markto uratwumva? Yego ndabumva. Uri yewe ndadikorizwa mu karere ka Musanze ubu. Yego mufite ikibazo mubazo mutumire icyumviro mushikiriza mubishikirize. Mbere yuko wenda ndabanza kubashimira by'umwihariko ariko natwe nangaho ubushyuhe bumeze nabi cyane bwatwishe kandi ubundi ahangaha ubundi haba imvura ya buri gihe itajya ihita imeze nka yindi igwa muri za Nyungwe abazi inaha mu Rwanda barabizi nkaba nashaka kugira ngo mbaze wenda abashyizeho cyangwa se iryo shyirahamwe cyangwa se isi yateranye bakemeza ko ubushyuhe bugiye kuba bwinshi ni ikihe kintu mubasha kugerayo wenda cyangwa mufite amakuru ahagije bateguye cyangwa se twebwe dushobora kuzifashisha mu gihe kizaba kiri imbere kuko urumva ingaruka zaryo nimbi kandi zizaba nyinshi ni iki baba barabwiye abantu tuzabyitwaramo gute kugira ngo tubashe guhangana ni uko twe nta gisubizo dufite nagira ngo mbarize abandi bantu muri rusange. Ndabashimiye. Murakoze. Icyo kibazo ndumva kigarutse hari undi muntu wo mu karere ka Musanze nawe warabajije icyo kibazo kuko ndumva